Shanta ngiyabakhipha qathako okunye ufish eqhamuke kanjalo kayithanda. Kodwa hayi ufish phela omkhulu ngoba nathi besikala indawo esiba kuyona ukuthi hayi la ufish omkhulu ngeke uzuqhamuka. Yabo. Ungangokuthi nawo bathi noma ufish abakhulu sebeqhamuka njengoShaka nje lapha kuye kwabani bahlupha uShaka isikhathi esiningi. Sathola nokuthi uShaka umunje ngalapho uyale asikho isidingo sokuthi ungaze umuve ngoba ngalesikhathi umuva wena unika mhlawumbe ikliyo ukuthi uzwe umsisi. Usuhlala singanani eMaskandi? eMaskandi uqala kwami nje ukulala nje khona ngathini ngino 3 years kodwa khona nje iMaskandi mina sengihleli nawo ngenyuka kakhulu nakhona khona la ngihleli khona ngangokuthi seMaskandi. Kwenzakalani lapha ongitshela? Lapha siyapema nje ama drugs, i drugs elifikayo nje salizwa limna